that he vulavula of course about that topic and other various things ku hi kota ku va hi kha hi ngeta length. Yeah, so as you can see kwala ka topic swi tsariwini kwala ku um, ti-issues ti nga kona la eka channel. So lexi ni nga vuya ni xi realize i ku after loko mi kuma ku channel a yi nga ha ri ku kombeni ka ti-advertisement for a long time, loko se i ya yi pfula kambe ti fike ti komba ku tshama kha ku na ti-glitch, tshama kha ku na ti-problems to karhi mi kuma ku ti-advertisement ti pfa ti nyamalala. So ku fana na sweswi ti-advertisement ti on sweswi ni vulavulaka, mara vo tala ni sure ku mi ta mi nga ri ku ti voneni ma yi vona mhaka leyi. Mara endzhaku ka loko ni zama ze matshalatshala hinkwawo ni vona ku issue yi nga yi ri ku ni fika ni kuma ku i glitch didenge leyi. So glitch leyi ku solve yona i ku va ni endla live video, and the live video leyi ni fike ni yi endla yi fike yi va yi lehini because ni realize tolo loko ni fika ni endla i live video laha ni nga vuya ni tlela leyi ri 2 hours, ni ve ni kuma ku nampundzu namuntlha loko fane ni cheka live vo ma 5, so ti-advertisement a ti komba. Even then endzhaku ka sweswo ni yi delete so after loko ni yi delete-ini laha ni vuye ni kuma ni ku okay se a ta ha kombi ti-advertisements ma yi vona mhaka leyi. So ni ve ni swi vona ni ku swi ku the only solution here i ku ni ta ni ta endla live video, and live video leyi ni fike ni yi endla yi fike yi va yi lehini ma yi vona mhaka leyi. So loko i no data wa vona ni ta ni kha ni zama meka sure ku yi va interesting hi ngo mi swi tivaka, mara yi ta va yi ri a little bit different to the vlogs because ni ta ni kha ni zama ku eda na swin'wana ku yi leha nyana at least ma yi kumela mhaka leyi. So issue leyi nga kona yale, so this live ni endla this way because ni lava yi remain la a na ku yi delete. Liya black screen ni yi delete because a swi ta ni nyika issue le ka channel hi ku YouTube a wu ta twina ku maybe ni zama ku scam vanhu hi ku va ni vekela video even then va vona ti-advertisements ni kha ni nga ndlangi ti-efforts. So hi yona the only reason yo va ni yi delete-ini la. A ko va trial and error and swi discover-rini ku ya hi mpela in order ku va ni solve ku ti-advertisement ti vuya ni fike ni endla live hi ku ti on phela ti on sweswi ni vulavulaka loko ni nghena ka studio xa mina ti on. Okay so hi dala leswi hi swo hambana swi endlisa kwini kwala a ni tivi guys ku ni ta ti vona njhani ti lava khomentaka hi ni zama ku cheka ku ni ta mi vona njhani hi kota va hi kha hi discuss mhaka leyi na ha zama ku cheka ku ni swi vona njhani wa mi khomentani guys la nga on kombela khomenta na ku cheka ku ti-comments ni ta ti vona xinjhani hi kota va hi kha hi discuss live leyi ta yi lehini yi ta yi lehini na ku meka sure ku yi va yi lehini ku ri issue yi vheta yi va yi solvekini. So if i ri kona la hina levheni wa vanhu khomentani guys ni cheka ku ni mi vona xinjhani la ya se na swi vona swi vona Capricorn na mi vona mi kwala Capricorn mi kwala xa homba na mi vona mi kwala. Okay Capricorn ka ha ri na comment ya guys a hi tlheleni ka mhaka leya ti-bookings liya na ni tlhe hi discuss kahle. Ni twi na ku vanhu vo tala a mi yi tekela nhlokweni mhaka leyi because a ni vekeleni ti-votes, so vo tala problem mi kuma ku se mi ya khomenta loko se video ni yi endlini, so swi tlhe swi hi tlherisa ndzhaku ma vo because a ni mi nyike opportunity leyi a ni lava ku mi tisa ti-ideas because mina as mafathu na swi tiva ku a ni lo tlhariha ku fika kwala. So loko ndzi endla swilo swo va ni swi endla ni kha ni swi vona ku ka topic yo karhi I'm not that good ma vona because na swi tiva leswi ni nga good hi swona. So loko ni nga ri good hi swo karhi na nyika vanhu ti-opportunity ya. So ni vona na vanhu vo fana vo Nomza the King, DJ Nomza the King a fika comment na yena and I agree I agree ku na yena a bini hit mara a nga ri ku bukabukiweni hi tlhe hi langutana and ive ta ni tsundzuxa na Tabes because a ni va tirhisa na swin'we mayisa lama tshamaka kha ma ba ti-hit guys Mastrong nghena ka Spotify mi ta swi vona ku va yisa lavaya va strong. So ni kombela mi va mi kha mi eda van'wana lava mi va tivaka va nga ba ti-hit mara va nga ri ku bukiweni hi kota ku va mhaka leyi a hlula ku way forward ku fike ku va ku ri yihi because a ni issue loko yi ri kona yi fike yi solve-iwa. So issue yi tisiweni se yi fike yi solve-iwa hi leswi ni nga tsakela ku va hi kha hi swi endla sweswo. So mi nga hlaya van'wana so vo Tabes ha deep blind lediya and na performance ya yena hi lomu ka valungu yi va yi kha yi tsakisa swinene ku lwala ntiyiso va ku yona mhaka leyi wa ti nga ha kombi ti-comments la. Commentani guys ku hi vanhu van'wana va tiva ku va nga ba ti-hits mara va nga ri ku bukiweni. Un'wana ka comment ni vuye ni vona a fika a hlamusela ku there's to do with marketing. Loko marketing ya munhu wo karhi yi ri bad
hambi o ba hit tigigi a nge ti kumi hi swin'wana swa swilo leswi ni nga fika ni swi vona sweswo because ku na vanhu vo fana vo DJ Gift na yena ivi ya hlayiwa ka that video ku ri ka a fika a hlayiwe khale mako loko na handla na ti-advertisement so kwalano na pfumelana kona guys DJ Gift na i bini misa loyi a bini a tlha a trenda a tlha a trenda ka yena ka the-iTunes mara guys ku lola ntiyiso misa loyi a hi vonaka a fika a bukiwa leswi tisaka so many questions guys ni le ku struggle-eni ku vona ti-comments I'm not sure if mi le ku commenteni again or ku nga ku na issue yin'wana na zama ku cheka la top ho hi komba live chats ni vo swin'wana vanhu va le ku commenteni sorry guys a ni nga ri ku swi vona Capricorn ni ku mi voneni kwala mi kombisa ku J John ti-booking star yena compared to his hits a ti-match ti low hi ti-booking ya mati a ni ta ni n'wi hleketeni ni kha ni endla video leya previously i ku at times mi kuma ku ni voni na ku loko ti-video se ti leha ngopfu vanhu va heta lava nga ha vi interested ngopfu a ni n'wi hlayi na yena J John no vuya ni n'wi remove ni ku it's fine let's remove him ya J John xibini loko u languta last year ne xi sala xibini xi ba xi lala xi ba yini mihlolohlolo ye le Thembisa le last year xi sala a xi vambile Dimian last year a xi vambile ku vamba ma-track lama mambirhi lama mihlolohlolo ye le Thembisa na xilala ende xilala mi nga ma hleketa ni yi vekeni ka top 10 ya mina hamba ni yi veka number 8 or number 9 ya lexi a ni xi rankini la ku xi bini Dimian ku lwa ntiyisi mara ti-bookings ta swona hi ti vonanga ni vula leti tindhawu to fana vo Palms ni vula tindhawu to fana vo 17 la ku bukiwa ngopfu artist that's one ti-targetini tindhawu letiya makona mhaka ri ku tlhe ku na vo Simple Kitchen nakona ni yi chekachekini na ni phela ni va cheke hinkwavo no vona na ku se video leyi ta yi ri complex ngopfu liya ya previous to the level yo vanhu va nga ha voni that's why ni yi summarizini even then mi kuma ku ni fika ni nyika ti-example to ka ti nga kaneteki fana misa luwa Suduwele phela guys Suduwele ni yi chekini inani ya yena wa bukiwa mara a nga bukiwi leswi a ni to ni nga hlamusela xi njhani okay i bukiwa ka swigigagigana leswi o ka nga deserveki swona compared to vanhu vo fana vo Black Mumba lava nga ba ti-hit to fana ma yi kona mhaka hi leswi hi vulaka swona loko hi ku munhu a nga kumanga tigigi hi leti a ti deserve ma yi vona mhaka leyi wa hi cheka ti-comments ni vona ku nga ku vuriwe swin'wana commentani guys topic ya sweswi hi vulavulaka sweswi i mhaka ti-bookings lava nga pfaleliwa handle va nga ba ti-hits mi va tivaka hi kota ku va hi va hlaya even then loko i ri na solution wa vula kwalani ku va nga swi endlisa ku yini way forward ku timhaka ta vo ti lunga i nga tsala kwala and then Capricorn yi kombisa ku Abel Masingita na mi vona Xahomba Musi a ni mi hlayeni Fruitful Smart na mi vona Maluleke Saki na mi vona Clearance yes Master T kwala na mi vona Mboni Evidence hallo a ni endla ku ni hlaye vanhu hinkwavo la before ni ya mahlweni na mi vona na khensa ku va mi kha mi support Capricorn leadership na sweswi xi le ku vuyeni ti ya i right mi right ngopfu kwalano ku na track liya mi nga mi yi twini liya Mazaza liya koko a ni koti ku swi playa kahle la dzongeni I wish a ni na laptop or na foni yin'wana la tlhelo la loko a no yi teka a ni ta ni kha ni yi na kambe yi ri hi le tintlo Mazazeni sweke yeah something like that hi le tintlo Mazazeni hi le something like that she blind Dimian she blind so yin'wana ya timhaka leyi a ni hi vurini la a ku ri mhaka ya ti-connection loko swi ta ka ti-gig loko hi ku connection and a ni swi hlamuserini koku laha a ni swi summarise ngopfu because na boya ku summarize ngopfu mi kuma ku munhu wa negotiator guys a negotiator too much mi kuma ku a swa ha ri ka level leya yena and swi va swi ri wrong loko mi kuma ku artist a ya ha kuma mali mi nga kuma ku loko i buku hi 7,000 a hetela buku hi kuma 3.5 and imagine i fike i cina na vanhu ma vona mhaka leyi so ni vona na ku ti-artist leti bukiwa ngopfu ka ti-artist ta ti-remix mina personally I feel like va negotiate ku hindza mpimo ti-prices ta vona so I feel like the prices leti ta vona ti va ti ri low ngopfu compared to normal because va na condition va na ti-deal to karhi so in those type of cases ku na vanhu vo karhi va nga benefitaka ma vona ku nga ti-big artist if you are not big you won't benefit from a connection ma vona mhaka you just want benefit lowu nga ri big artist so example really Benny Mayengani na ti-connection loko ku ri Benny Mayengani na connection na Khalanga Productions a nga fika a pfumela ku swilungini or ni nga teka 15,000 Benny Mayengani a nga yi teka 15,000 a ni wa swi tiva ku va ta tlhela va tirhisana kambe lero tigigi ri ku yi va yi ri ko ya Khalanga
loko yi ze yi va kona swi tiva i ta a ri kona hi leswi endlisaka swona loko hi vula leyi connection yeleyo ku artist yi pfumela lowa rate I believe Ben ma a nga yi pfumela hambileswi a bukiwa hi mali ya le henhla mara loko a ri ka vanhu lava nga connected na vona ni ta hlaya ti-comments ku nga ri khale guys topic as stated hi vulavula hi mhaka ti-bookings ku i ncini loko ti-artist leswi va kha ti ba ti-hit sweswi ti nga ri ku bukiweni or i ncini lexi endlaka leti nga ku bukiweni ngopfu ta ti-remix ta-artist ti bukiwa ngopfu and the solution hi yini hi pakisa sweswi ku va ku ri timhaka tinharhu then loko i na yin'wana topic u yi tsale laha ni ta yi hlaya hi kota ku yi ngetela video leyi ta yi lehe ngopfu leyi because ni la problem leyi nga kona ka channel yi vheta yi va yi solvekini a na ha la ku vuya ka swo streama again hi kona na mhaka leyi so a hi ndleleni sweswo ni cheka ti-comments sweswi ni lava ku hlaya ti-comments ni vona ku comment va ma yima hi ka live chat i ma nga comment Capricorn leadership yi ku na Sam Free ni twa onge a nga bukiwi that much a yimbelela leyo hi leyo tlhama ya Capricorn I agree Sam Free xinghozi dimela xinghozi ku na mhaka yin'wana nga yi vona yi humelerile laha na Gondi Boy eish ho ni sukela vumenemene ka ti-artist letitsongo a ni swi lavi ngopfu ku hi vulavula hi ti-beef ngo ka vona unless mi kuma ku sweswi ho boheka ku vula leswona so lava ni va voni nyana mara na va dirayisela ni vona ku swi ya kwini kumbe va ta hi solver mhaka ya vona because Sam Free kahle kahle hi nga vula ku hi yena a nga phusha ngopfu career ya Gondi Boy loko ni langutisini mina as far as I'm concerned yes yena a nga a vuye a ba hi titlhelo mara I feel like Sam Free xi tirhe role yin'wana yikulukumba ngopfu ka Dman so leswi ni nga swi vona swin'wana swi nga humelela a swi ni tsakisanga mara sweswi hi ngo pfa hi yi tsemeni nyana a hi tsemeni nyana yaleyo and then hi ta hi languta siku rin'wana ku ti-topic leti mi kuma ku no ti-short list a ni ti veka bookmark ni vona ku swi famba swi ya kwihi ma hi vona mhaka leyi hi leswi ni endlaka swona in most cases so rini sweswi ni fike ni veka xidloko xa mehe xe le henhla leswi ni nga ta ze ni hlangana timenemene ku na bana ni menemene a ni veka xidloko xa mehe xe le henhla le because na mina ni menemene so menemene yi fike yi tumbela ka timenemene ya ha commentani guys topic as stated ni vona se hi ri 20 wa vanhu topic i ku why ti-artist to karhi ti vona kha ti ba ti-hit mara ti nga bukiwi ku kha ku bukiwa to karhi why and the solution ku nga va yini ka tona ti-artist tetiya hi leswi hi vulavulaka hi swona sweswi so far in summary lexi hi nga xi vulavula van'wana va kombise mhaka ya marketing i issue ya marketing so it's fine kwala ka issue ya marketing so hi ku track guys yi va yi ri hit yi va yi nga ti maketanga mara loko yi va hi ti track a ni swi twisisi kahle so lava nga te i-marketing hi kombela mi hlamusela kahle hi vuenti commentani hambi swo tsematsema no problem commenta ni ta yi landzelela comment ya wena hikuva ni ku na vanhu ka live wena wo commenta hambi swo tsema ni ta swi landzelerisa ni vona ku i tihi i xilo leyi vulavulaka yona i mhaka ya serious ngopfu and a ni le ti-votes guys mi nga ni tekeli enhlokweni because mhaka leyi na swo ya serious yi affecta ti-artists namuntlha hi fike hi introduce vanhu va nyuwana ku nga Tebza the DJ na Nomza the King ku i vanhu van'wana va tshama kha ma ba ti-hit na ku twa track yin'wana ka Spotify i na ku ma remix leya Samsung khari ka kokwana Samsung a dibaku swa guys ma blind kambe yini a leya bombo ra teka and stuff like that koko i xi na rivala guys mara ma remix tetiya ta yona hi line leya ma blind mahiza lama ma blind guys ma blind mara a va recognize iwe okay ho ni cheka ti-comment sweswi khale nga ni vulavula hopefully siku na lava nga commenta mara hi na 24 wa vanhu why ku commenta vanhu van'we Capricorn ni vuya ka n'we again because n'we mi ka ku commenteni swinene na mi vona la mi fika mi tsala mi ku and ni fila onge swi ta wisa ndhawu swa ku buka vanhu van'we ka same place I remember Palms the other week a ku ri birthday celebration ya the Twins ku ri na va Ben Mayenga and then the following week va tlhela va vuya va vuyisiwa scene okay and then hi tlhela hi kombisa ku yona liya ya va Sam Free na production na mina na yi vona na production liya ma yi vona mos liya a yi tiva hinkwenu production liya na ku yo yi nga na timhaka
se mara ha yi langutisa mhaka leyi oh ya i bombo ra muchanga ya hi dyo bombo ra ti-M4 yi tweni intro liya guys va ma cheka this track yi nga na ku DJ Nomza featuring Tebza the DJ yi chekiseni sweswo mu ku bombo ra muchangani or mo Samsung yi ta home my remix mi fika mi twa introduction leswi ma yi bisaka swona la emastrong ma yizera the intro mi fika mi twa intro then xa huma yi ri kahle kahle na vito ra tirha mi yale a hi komiseni inani i xa humba ka video leyi hi nga yi endla liya ku na some people mi kuma ku se vo va well established, so that's why hi fike hi focus ngopfu ka ti-artist letin'wana tintsanana mi kuma ku va fika va bayit vo Benny Mayengani hambi ko nga humesi music na Mr Post va ha to bukiwa vo Hennessy vo Cool B hambi ka ma nga ha humesi because lava va tlhela ma na tindhawu ta mophe lava ma na tindhawu ta vona ku nga mucatwini hambi ko endleka yini na yena laha ma ta tshama mabukiwini hi swin'wana swa swilo leswi mi fike mi swi twisisa guys sweswo ma vona ha ri ka 21 mara guys a ni fike ni vona 21 comments musi laha loko ri na 20 wa vanhu kumbe a va yi twisi topic swileswi hi nga ka yona i mhaka ya ti-bookings ku swi endliwa hi yini ku tin'wana ti-artist leti baku ti bukiwa ngopfu tin'wana ti nga bukiwi ngopfu right and the solution to that ku nga va ku ri yini i swin'wana swa swilo leswi hi fike hi swi langutisa swa loko what's the solution one issue loko yi ri kona yi presentiwa hi fike hi tlhe hi solve so mi nga tlhela mi suggesta ku way forward va fika va swi endlisa ku yini ma yi vona mhaka leyi mi nga tlhela mi kombisa na tin'wana ti-artist guys ni nga va ku ni ti-rivele because ni nge ti tsundzuki hinkwato obviously leti nga ba ti hiti mara a ti le ku bukiweni ti hlayeni la mi nga ti hlayeni guys leti nga ku bukiweni leti nga ku be nga ti hiti mara ti nga ku bukiweni or ti nga ba ti hiti ti nga buki as expected mi nga tsala kwala ni hi vona ku hi tini we're now at 19 people ho ni zama ku hleketa na mina ku ni nga zama ku va ni kha ni hleketa oh by the way le section E mapatu laha hi ma tirhisa ngopfu la ka ti-vlog lomu ka ti-vlog hi ma tirhiseni swinene so the main reason yo va ni ta endla live video leyi i ku va ni solve issue leyi nga kona at advertisements ni fika ni kuma ku the only way to solve this i ku va ni endla live video yo leha at least so the minutes I'm not sure I'm not really sure kwala ni nga ta ni gine kona yi ta va yi ri right so mara that's the only solution okay mabasa ho ni yima ni mi hlala ni vona ku mi tsale comment yo le hanyana mabasa yi ri ku bukiwa swi dependa ka ti-factors to hambanahambana swo fana na ku hit ku na management ku na connection na ti-promoter na ti-rate ta artist okay for ti-artist letitsongo ni believe ku hit a yi enough okay so na ti-promoter na ti-connections na ti-rate so swi loko ni languta mhaka ya n'wina mabasa loko ho yi langutisa mhaka ya n'wina yi vuya ka mhaka leyi hi nga yi vulavula previously swi loko ku artist yi fike yi chikisa i amount leyi bukiwaka hi yona hi kona loko yi ri ntsanana hi kona yi nga ta bukiwa ngopfu okay so far na solution guys I think mabasa lama vulavurini la if artist yi la ku bukiwa ngopfu a yi inani a yi leyi ntsanana yi bokiwa yi exploitiwa leswi mi vulaka swona so solution i ku exploitiwa a ni tivi ku swi ta sounda njhani eka ti-artist ta hina hikuva va va tirhe hi matimba so mara the solution tanihileswi va kombisaka la i ku hi fike exploitiwa loko ri artist leyi ntsanana ku le ku tikeni mabasa loko ri sweswo mabasa point ya n'wina na yi twa ende ku le ku tikeni loko ri sweswo loko ri yi chikisa rate swa ku hi fike hi ndlela yin'wana ya exploitiwa loko ri yi charger 7 hi fike u ya ka ma 3 point something so swa tika kwani mi fike mi tlhela mi langutisa mi kuma ku artist yi fike yi hakela na vacini ende loko artist leyi ntsanana hi xitalo yi nga ha na vacini ku na hi possibility yo performance ya vona yi nga tsakisi na vona mhaka leyi so din'wana ti-solution okay ho ni hlaya ti-comments Fruitful Smart inani u be hit mara a nga buku inani ma
kumbe xo tsema swa futhi smart swa n'wi swi tsemeni na ku mibazini nya tsalani vito ra yena la a na ha ri ku swi voneni la lexi a hi muvhenyana ku na some music swi nga ta hi vangela the issue a ni lavi ku va ku ri na ya ni ta kombela ku vanhu ngopfu la ka mike a ni lavi ku va ku ri na ti-issue ta swa music or copyright sorry for that sound okay papa Rose swi lava i jikisa camera hi ku vona hayi no ni ta jikisa siku rin'wana Capricorn yi ku I think na vo Kashmir hit liya ya vona a yi va benefitsani ngopfu yini yi benefitisa ngopfu mumba than vona vinyi va drag yeah mi right ya Kashmir mi nga ma ehleketa Kashmir guys a hi pfa hi n'wi vekela ka ti-outro ta hina mi nga ma n'wi hleketa ni tlhe ni tsanu Kashmir loyi a fambisana ngopfu na dokodela Bvoro so vo tala mi ta mi kha mi tiva ngopfu inani dokodela Bvoro I'm sure mi tiva ngopfu luya mara a va tirhisana swin'we na le ka yina ni le ka ku DJ hi swona a va tirhisana swin'we ni tsundzuka loko ni vekela i clip leya dokodela Bvoro as promotion management loko ni kuma ti-number phone ni fike ni kuma ti-number phone ta yena ta Kashmir loyi a nga fika kombisaka va tirhisana swin'we ni ku okay no problem Kashmir number phone yeleyo va ta n'wi fonela va lava ku n'wi buka so vona laha va promotekeni va yisa lava a ni swi vona kumbe salo dokodela Bvoro i blind so mara na wona hi Kashmir hi ta tlhe nghena ka yona ni twe loko a nga va n'wi feka track liya why swi dokodela Bvoro or mi humesa yin'wana yi nga twa na dokodela Bvoro ni twe na ka track liya hi ku i yi twi na wena ku liya yi rate dokodela Bvoro u fike xicherini laha mbilu ya mi yi vaveni nyana laha no veni ka wona ka lwa leswi swona track a yi sungule yi rotate yi endla mali hi ta lwa leswi swona siku rin'wana so Kashmir track liya hi ku na wa u yi twini i hit I think inani a wu fike xicherini inani i dokodela Bvoro hamba xo ba tilayini timbirhi tinharhu at least a swi ta swi ve kahle so mara hayi i vutomi mara ni twe na ku laha a nga va n'wi fe Kashmir n'we mi nga ri ka channel mi ta mi kha mi swi tiva a hi pfa hi va veka va ri vambirhi loko laha va kha va yimbelela va sala va yimbelela guys emakumu ka ti-video a va ri two a ku ri dokodela Bvoro na Kashmir because i ti-DJ va yisa lava tirhisana swin'we va endla tinghoma guys ni karhi ni vulavula va endla inani va DJ ti-traditional DJs leswi mi kuma ku va rhambiwa ntlangwini va fika va bisa tinghoma ta vanhu hi leswi va endlaka swona ya so I agree ka mhaka ya Kashmir na yena a nga bukiwangi as expected loko ri himpela hiti himpela hi yona yi inanaku yi endla ku i bukiwa ngopfu okay wo ni vona wun'wana la nga tsala hindza a ha fike ka mani a ha fike ka Capricorn hindza ya ka Thapelo Prince yi ri ti-event organizers are captured ka Gaza se a ka ha ri option se effect mi ri va captured so Thapelo Prince zamani ku hlamusela ku va captured xinjhani because a ni yi khomi kahle point leyi yes va nga va ri captured mara a ni yi twisisi kahle because okay na loko ri va captured ti-event organizers to karhi ti va kha ti va captured maybe for example i mhaka capture wa sweswi Gagash I think vuyalunga Gagash a nga ha ri captured na nga captured i Khanga Productions ya hi side ngopfu ra Benny Mayengani I think so loko ni swi vonini na the twins the twins vanhu va Benny Mayengani obviously swi loko obviously they are captured in a way yo siku va nga ta buka Mr Post byi herini vuxaka na vona I think so mara guys sweswo ku lwala ntiso a swi affect ti-artist leti ntsanana hi leswi ni zamaka ku vula swona swi affecta vona va lwaku ku nga hosi ngove na Benny Mayengani in most cases loko ho languta nyimpi leyi between vona guys that's why mi kuma ku vanhu vo fana vo Hlavu wa performa la nga na Mr Post so that's why ni vula ku point yaleyo yes yi nga va yi na ntiyiso wo karhi mara a hi ntiyiso lowu hi nga wu tirhisaka la because lava va lwe xi vona Benny Mayengani na Mr Post va lwe xi vona and ha swi tiva ka tin'wana ti-events wa vula ku laha ku nga la hosi ngo va ngayi as easy as that so lavuya I don't think hi fike hi va katsa la because laha hi lwala ngopfu na hi ti-artist leti ntsanana mi kuma ku ti ba ti-hit mara ti nga bukiwi a hi kumana na mhaka leyi okay a hi ni vona ku comment va mani sweswi na yimenyana ra ndzhuti ni kota ku hlaya ti-comments a ha fika Thapelo Prince ya
And then here ka Justice Mongwe, your competition is very plus favoritism. Okay, the artist fanele ti market and take whatever they give you until you gain fan base. Okay, so ku hi statement xa Justice Mongwe la na yona yi vuya kwala. So ku maketa phela hi Justice Mongwe swilo swa hambana phela la hi vula le artist yi nga ba hit already a hi artist leyi mi kuma ku yi fike like yi sungula hansi lero yi hana hit, so la hi va khela artist leyi nga na hit, so swi loko hi ndlela yin'wana yi marketed already ku hit leyi twala everywhere, so na n'wina loko ni languta comment ya n'wina swi loko yi ya ka rate. So I think answer leyi nga ku by far ka leswi swi vonaku mi le ku kombisani vo tala ku artist yi fike yi accepta mali ya le hansi yi kota ku kula that way, hi leswi vo tala mi vona mi kha mi kombisa swona. Artist yi fike yi accepta mali ya le hansi leyi ntsanana mi kuma ku a yi le ku buka bukwini ya swona ku yi le ku buka bukwini yi fika yi accepta mali leyi ntsanana, hi kona yi nga ta kula that way, yi kuma more gigs yi continue yi ba ti-hit, loko se yi kha yi continue yi ba ti-hit yi ta hetelela se brand ya yona yi kulaka. So guys hi leni coke system leyi ya phone leyiwa yi fana na laptop, ka laptop a ni ta ni kha ni endla ti-votes la ni vutisa based on specific artist ku mi vona na ku ti nga kha ti endla mali na, ho ni zama ku cheka swo guys, I wish a ni ta endla pholo la ni vutisa ku hi ku ti-artist to karhi a swi to ku khale kha ti bukiwa and ti well established, a ni ta kota ku vutisa ku mi vona na ku maybe ti bukabukiwa swona like ti kuma mali swona na, ho ni zama ku cheka if ni nga swi kota sweswo na. Leswi ti-effects lexiya i camera lexiyani, mara lexi na ku tax i yini guys mi borhi ku ni nga ze ni tlhava swilo leswi swi nga ri swona. Mani comment kasi wa me ni nga comment, oh guys mani a ni koti ku commenta ni ti ku ni le ka yini la, loko a ni kota ku commenta it's fine. Na ha ri ka ti-comments okay vuya ka Mabasa again, yi vuye kambe Mabasa la yi kombise Mabasa yi ri ti-artist leti nga duma sweswi. Va vula ku ti-artist leti nga duma va vula ku loko va ha sungula a va performa mahala for exposure, exploitation to a certain extent hi yona solution. A ni vuli ku swi right but ko va industry yi nga xiswona ya as stated Mabasa comment ya n'wina ni yi twisisini ku swi lava ku artist yi fike exploitiwa la ni yi khomeni la. So kona mi right kwalano vo Benny Mayengani va sungulele hansi le a va hamba va cina swigazeni na vo the Twins I remember that, I remember. So mara ko ku sweswi guys swilo ku ze ni ku leya marketing leyi ni twi na ku maybe kumbexana hi endlisa ku namuntlha na why hi nga yi jikisi yi tihala patwini nyana or hi famba andzeni a hi fambeni la ndzeni it's fine ni ta jika ni ku so i ku sweswi different swilo guys phela sweswi guys ngoma yi huma ka TikTok already like you have exposure that way, yi hume ka TikTok i trenda everywhere, risimu ra wena ri ba everywhere, i le ka Facebook i le ku trendeni nakona risimu ra wena vanhu va le ku ri streameni se risimu already na vo 100,000 views already i le ku twaleni. Ma ku na mhaka leyi se ni twi na ku already munhu va a marketing, for example ku na vayisela van'wana ndindanda va nga ma hleketa lama futhi lama sungula ma duma ka TikTok swingomangoma mi nga ma hleketa lama ma hamba mama Jeke yimbale mazaza lama already a ma dumini, so loko ma fika ma humesa this track ya n'wandindani already ma dumini mara ni twi na ka ma le ku bukiweni swona. So far tigigi leti ni nga hlela leti ni ngo ti na ntikelo nyana ti two, ku na yin'wana ma nga bukiwa Assembly Kitchen na le sweswi ma nga bukiwa hi Gagashi, mara track leyi ya twala switarateni mina hi nga giya ni nga mi byela guys ku that track vanhu va le ku yi tsakeleni swinene ya n'wandindani ya ba mitlangwini swinene. Loko u lava ku vona ku bayini track ka ti-remix famba ntlangwini, famba ka mitlangu yo hambanahambana because vanhu lava nga mitlangwini masiku lama va advanced va swi tiva ku hi tihi ti-track leti nga ku bihi, so na n'wandindani yi le ku beni. Okay, Capricorn yi yi rhula out ya ti
no Capricorn yi siye nyana comment yena ni tlhela ndzhaku Capricorn sorry for that homie I don't think upcoming artists va durha ni sure na ti-price ta vona a va se tiva kahle okay oh yi ri a hi xoko ya durha so okay Capricorn leadership so loko artist leyi nga hansi yi fika yi ku yi charge 10,000 mi twi na ku yi tele ngopfu or yi normal mo fika mi tsala muku 10 even then mi comment tsalani 10 mi comment ku swi nga mi dyeli ngopfu marito hambi ku ka mi nga tsali a ri lama mo tsala ku 10 mi comment ku 10k yi enough now hi to hi i J John na fika ku ni la 10,000 like yi kahle na it's fine hi ta khi ni twa mavonelo ya n'wina kwalano ivi hi endla ha Capricorn yani vi ni mihlayo hopefully ma ha ri kona online hopefully Capricorn ma ha ri kona ma ha ri kona ni yi hlamulile ya n'wina ku yi solveni kambe ni tlhela ni vutisa kambe ni ku okay 10,000 sweswi loko ri artist leyi ntsanana for example J John van'wana va nga ku ni n'wi repeat-a ngo J John a J John na tsaka na hi the way leswi a yimberisaka kahle J John ku hi mina ni n'wi veka ka level ya Sam Free like va ni tsakisa the way va paketerisa swona marito like ku na structure xo karhi ma xi baku xi unique so ma na structure xin'wana ma yisa lama ni twa xi ni tsakisa swinene hi kona mhaka ti kota artist leti lowa nyuwana nga kona yoy ni xi nge xi rivali lexi xa nyuwana xi nga kona sweswi va xi ni tsakisaka hi mapaketelo i muzi ha dime hi mfu hayi i nghozi hi mfu i nghozi kha xi famba na nhwanyana luwa ni rivele kambe ku va ku tsaliwe ku yini is it Porsche sorry ni rivela hina hi tali ku hlaya ku feature mani mara I agree the way leswi i paketa swona marito ya unique i te na new style na yena Dimel completely new style new yeah okay then Black G you how much ku promote my EP Master T I'm about to drop kahle sweswo promote a ni se za ni swi sungula ku hi sweswi because ni tshame ni lava live vid vlog sorry ni va le swona because a ni hamba ni vona loko manyangatsi mi kuma ku van'wana a va promota even then loko se a va promotini ivi vanhu va hetelela va nga streamanga vanhu a va blame yena va ku i va dyela mali so swa distora brand na sweswi ni twi na ku loko se ni fika kwalani sweswi swi ta ni distora brand ku ni dyela vanhu timali ku ri ka a ni dyeli munhu mali hikuva a ni laha loko xilo xi promotiwa xi yisiwa vanhwini so loko vanhu va fika va nga xi tsakeli swi tlhe swi vuya ka mina ku fanele swi nga vo manyangatsi swi vuya ka yena hi swona leswi swi ni chavisaka sweswo ku leswi ka promotion ngopfungopfu leswi ka promotion ya music ma vona so loko no lava ku loko se ni ya sungula ku promote ni ta sungula hi swilo swo karhi maybe swo xavisiwa so tintangu something like that I think swi nga va swi ri a little bit fair loko no sungula that way before ni nga ya ka music because ka music what if okay a ni ri ya n'wayibi what if mi kuma ku theke leyi a yibi munhu a kha ku ya ni promotile even then vanhu vhele va fika va nga yi tsakeli so swi vula ku mhaka leyi tlhevi ya ka mina na mina so kona a ni fane ni blame ku ni ku hakele mali swilo swa a swi fikangi ka vanhu ma hi ku hi ku kona ku promota swi simple ngopfu hi channel ya mina ni swi vona ni tshame ni swi endla siku rin'wana kha ni promotela un'wana free of charge a nga swi vonanga artist ya kona mara wona ni nga n'wi mention a ni endletele a ku ri last year a ni fike ni xerhetela tinghoma ta a ya ha ku huma ni yi chela ka community tab ni kha ni yi cheletela laha ni vona ti-views ta yena se ti tlakuka swinene hi xinkarhana ku swa ku swilo leswi a tirha like promotion ya music ni nga yi kota hikuva ni kha ni tirhisa YouTube yoxe like ni vheta ni share that link ne le within ka YouTube even then tlhela ni faka ti-link everywhere ka Facebook it can work so mara sweswi hi ku komisa sweswiwa Black G a ni se endla swa ti-promotions maybe nkarhi wun'wana se ni ta sungula na loko se ni ya sungula laha hi ku tsakela ka mina ni ta sungula hi ti-products I think ni ta sungula hi ti-products okay kulani na mi vona I think hiti ya vona a yi nga tiyangi yi hume moya hi 2 weeks mi vulavani kulani mi tsala na vito ra vona hikuva a ni mi kuma ku ni sungula ni hlaya munhu wo karhi se hi vulavula hi swona se swi endla mi kuma ku loko se ni ya fika ka n'we mi kuma ku se a na ha swi tivi ku hi yini artist leyi a ni vulavula hi yona so mi nga tsala kambe sorry for that kulani hikuva a ni le ku moveni fast enough la okay
Xirilele yi ku ni ku yingiserini hi Master T. Yi ku ni ri kwala Spani a ku ni Spartan i yini Spartan yi ri kwala Spartan I'm not sure ku yini Spartan hlamuselani xirilele i yini Spartan mara na khensa ku va mi kha mi yingisela kumbe ni sungula radio guys no bula radio ya hlupha radio ya hlupha because yi lava a lot of research ya hlupha yi lava a lot of research even then se ni vuya ka Capricorn yi fike yi kombise ku 10k for artist leyi yi kumaka ti-gig yi ri 10k for artist leyi yi nga kumeki ti-gig ni twa a durheni okay then that one must lower his rates ku kota ku endla vuxaka na ti-event organizers okay na mito so in overall guys ka leswi ni nga ku hlayeni ku ya hi vanhu hi ku vhele mina ni nge tivi swilo leswi hinkwaswo va kombisa ku artist yi fike yi lower rate amount leyi bukiwaka hi yona loko ku ri yona yi vula ku yi bukiwa hi 10,000 yi fike yi chika fike yi chikile laha i sacrifice i fambi hi bazi fambi hi bazi fike kuma xirhun'wana xa 100 rand ti tlela kwale as accommodation swi nga ku tirhela that way I guess Black G yi ku na cancer ya ni twisisa okay it's fine Black G ya that's mi kuma ku xanise swilangu swo promota because ni twi na ku swa music ngopfu swi na risk yikulukumba ngopfu swi na risk kwalano swi na risk yaleyo so hi product ni nga sungula hi product I think ni nga swi endla that way then Tsako yi ku minjhani Master T Handfukeni yi ku Spartan i ndhawu ni Spartan i ndhawu ni ya Kempton Park okay na meet so since ka comment van'wani ni ta tlhela ni repeat ku hi vula leyi sweswi guys hi vula leyi mhaka ya ti-bookings hi ku se ni voku na 31 wa vanhu hi vula ti-bookings in general hi targeta ngopfu ti-artist leti va ku ta hata ti fika ti ba hit so ku i ncini xi endla ku tin'wana ti bukiwa swinene even then tin'wana ti nga bukiwi for example se na vanhu vanyuwana vo fana vo DJ Nomza the King mi nga mi xi twini dimeni a xi bini hit mani xi rimisani ya xi ba everywhere TikTok ku ri yi tala lero ni swi tisa xitiraka lexi le ku beni ende minkarhi leyi a na ha swi langutisa a ku ri track ya mani track leyi kasi i Nomza ende a nga ri ku bukabukiweni ivi ma vuya hi lomu ka valungu yona a yi ri controversial I agree mara a ku ri hit na yona so hi vone Tebza phela mi swi vona ku Tebza i amukeliwe kwini guys phela Tebza i amukeliwe hi ti-event organizers tin'wana ta le handle a fika a kuma tigigi handle swi ni hlamarisinyana ku ku ri ke ni be hit and track liya i ya hina phela i Xitsonga a ni voni excuse me track liya a ku ri Xitsonga liya lomu ka valungu a yi ba everywhere na yona and the demand performance ya xona yi saseke ku dlaya phela xi va kha xi famba na macini ni vone a xi performa ku kambe sweswiya swa ta-award I guess a ma ha ri sure ku hi swini na ku ri ti-award tini a xi kha xi performa demand performance ya kha yi sasekini swinene a yi sasekini na vona va bukiwa straight ku na un'wana a nga tlhela a mention of course I'm free nakona I agree on that aspect ku na vo J John va mention-iwe namuntlha hi vanhu vanyona va nga mention-iwa okay then mina ni fike ni kombisa va hisela van'wana tindhani ku ma be remix mara na yona phela yi le ku beni on the ground a ni twisisi a ni twi na swi endla track leyi ya vona yi ze yi humeliwa moya va nga bukiwangi dewu leswi va fika va bukisiwa xiswona hi ku ma beni ma hisela track liya okay hi cheka ti-comments ku ti famba xinjhani sweswi na solution na solution so far solution leyi ni hi vonaka i ku vanhu ve ri artist fike yi lowa rate van'wana va tlhela va kombisa yin'wana solution leyi no ka ni nga pfumelani ngopfu na yona mara i solution vhele yo artist yi fike yi timaketa hikuva yi ya sungula le hansi yi fika yi performa mi kuma ku maybe kun'wana yi performa for free okay so a hi chekeni ti-comments Mbombela Stadium Metro FM Tebza a performa na hlekela swi sasekile swinene u na vacini swa saseka na vanhu va nga ni 34 na ku guys hi nga vulavula hi swin'wana na ku leyi topic kumbexani vanhu se va karhele hi yona hi nga vulavula about anything tisani topic yi fambisana na swa music yi nga fambisana na mina obviously a swi fambisana na music and then hi vulavula hi yo topic ya kona DJ Gift na yena hi n'wi kombisini ku
album yi bini yo koku mara eish it's fine okay yi bini na yona Hlavu phela guys ami shona kuphela Hlavu eish ni twa ku Hlavu hambi sweswi a nga basero boss like a nga le ku bukiwi as expected ma swi tiva ku ni vula njhani ni vula ku still ni vona ku tigigi ta yena ta ha ti hi side ra Benny Mayenga loko ni swi langutisa mina ku ri ke na fika va kha bukiwa ngopfu hi Cerebos phela Cerebos xi bihi a ni sweswi loko ku ri a ni sweswi vula ku artist yi bukiwa ngopfu switeni even then ni languta leti nga ku repeat-eni so hi hlamala ku why tin'wana na to ti nga bahi ti nga ri ti kumeka ti nga ri ku bukiweni and stuff like that so tisani topic guys yin'wana na yin'wana you can bring any topic hi nga vulavula hi yona la a ku ze ku na yi ri ti-minutes tingani 40 minutes I think hi fike hi ndla 1 hour dideng leyi ni ku ho yi ba 1 hour I think channel yi ta lunga lava ha ku nghenaka guys issue leyi nga kona sweswiwa issue at advertisements so ni fike ni kuma ku solution ya kona i ku ndla live video loko na tola a ni hi endleni live video ya 2 hours van'wana mi nga mi yi voni na khensa ngo mi nga yi vona a ni hi endleni so issue ya live leyi i ku a ku ri black screen so YouTube a yi ta twina ku maybe kumbexana ni spama vanhu laha that's why mi kuma ku ni vi ni yi delete so loko ni yi delete-ni laha ni vona ti-advertisement ti nga ha kombi ni ku ni ndleka yini manjhini la a swi teka nkarhi after vo ma 5 minutes loko se ni yi delete ti nga ha kombi ni ku no so swi loko ni fike ni la live video karhi laha ni nga ta engage na vanhu ku fana na laha mi engage na khensa swinene n'wina mi nga ku voneni okay a ku na la nga commenta Maluleke and then J John is too big. He just don't have connection. Phela ami twini ku connection i yini phela yena ni Maluleke connection swi loko fika a accepta a lower rate than expected phela swi vitaniwa connection sweswo phela phela loko artist yi na connection na munhu wo karhi ngopfu mi kuma ku yi tshama kha yi bukiwa karhi ngopfu munhu wo karhi swi vula ku mi fike mi swi tiva ku swi vula ku laha va pfumelelana ku hi ta bukiwa hi mali yo so ku ni tshama nkarhi ku buka more and more and more and more and more and more so kona kun'wana munhu a nga benefita kun'wana a nga luza swi ya hi ndlela leyi munhu walowo a kota ku manager mali hi swona loko munhu wo kota ku manager mali I think it's possible and ku manager mali swi loko a wu cini na vanhu vo tala ngopfu maybe na mucini wun'we ku fanele swipaparhala na endlisa swona koku laha a yi arredi nga swi tiva swa paparhala mara laha ni twina ku a yi ba swona ngopfu hikuva na yi na mucini wun'we ntsena ende vanhu va kha va swi tsakela leswi a yi swi endla I think laha a yi ri balanced hi ku voka mina ni twina ku laha a yi ri balanced ngwe swo fana na sweswiya okay i maka khomenta wun'wani okay Boti Raphael Sithole minjhani hi Master Thihani mpfukini swinene n'wina minjhani Ntsako i ku ni ku famba languti ku swi hlaya kahle mara ho ni sungula ni langutisa ku va tsale ku yini yi fike yi tsala yi ku artist ya ba hit but loko swi ta ka stage yi va na poor performance swi endla yi nga rhandziwi when it comes to stage yi kombisa na performance ku yi nga nghenelela okay koku laha a ni ti ku xiyimeni ka ti-artist ni nge mention ti-artist leti ni vonaka na performance yona yi nga ndli swona on stage hama na leyi point yikulukumba ngopfu hi tin'wana ta ti-factors leti nga nghenelelaka teto ngopfu ka artist leyi hataka hi le hansi mi kuma ku yes ya ba mara performance ya yona a yi straight mara guys go ni ti boxa performance why va nga xi buki ngopfu xona lexi strong lexiya kha xi jambajamba lexiya xi strong lexiyana xona I think xi strong xi na stage presence hi ku voka mehe so ya kwalani i point yikulukumba ngopfu tihlayi ta artist mi kuma ku performance ya tona a yi tsakisi so swi nga hetelela swi ti affect-ini sweswo I do agree on that part I agree wa hi vona ku tsale mani wun'wana laha hi ya mahlweni Thapelo Prince va kombise ku yini va fika va kombisa ku mara a swi fair swa lower rate what if ni suka ka Malamulele ni ya Pretoria for less than 10k hi swona sweswo leswi a nga ni hlamusela ni ku loko swi te ta swi vula ku na n'wina mi fike mi lowa ti-expenses ta n'wina lero loko ku ri hi n'wina cinana na munhu wun'we
DJ mi ta yi kuma kwale yi ta fika yi mi tlhomela USB mi suka na munhu wa n'wina la mi ya le mi ri vambirhi ntsena lero mi nga spenda 1.2 somewhere around there as transportation fee, even then mi fika mi kuma leri rin'wana ku hala xi nge ndeni mi nga xi kumi xi koho swo 100 xi 150 na nyana la mi tlela ka xona mi sacrifice that way swi nga balance ma kuma ku mali yi hetelela yi balansini swakudya va ta mi nyika kwale mi nga vula na yena mi ku M4 phala ku le ku tikeni hi gayinyana swakudya hi gayinyana swakudya hi kota ku tlela hi dyini a tlhela a mi lunghisi ku ni vhele ku na package leyi artist yi kumaka swi fambaka na byala, so artist yi nga vula ku it's fine hunguta byala i tisa swakudya because byala byi durha ku tlula swakudya phela even then a replace inani liya a replace the drinks with food. Capricorn leadership yi fika yi kombisa la yi fika yi kombisa ku foromana ya performance ni yi rhule out na yona swiyisa leswiya swa vanhu va mutakaro hi performance swi le henhla swi le henhla mara a va bukiwi that way lava bukiwaka sweswi performance ya vona yi poor vanhu va mutakaro ma strong performance ya vona yi va hi rihoto ngopfu laviya a va bukiwi ngopfu, so kwalano ni tiku swi nga ku onheni a ni tiku swi nga swi ku onheke ngopfu yini kwalano, so marito mhaka leyi ti-event organizers ni sure ku na va ta yi vona video va kota ku swi vona ku ti-issues ti le kwini sweswi kumbexana va ta twela ti-artists hi ku mhaka yi kona, so hi liya inani mang'ombe leyi ni nge zoomi la a ni la ku swi onhaka la ni nge zoomi ho ni pfa ni yime nyana languta ku hlaya ti-comments kahle la okay. Black G yi ku mina ni kombela ku nyikiwa ti-advice mayelana na ku timaketa as I'm an independent artist guys ku na lava va nga kombisa ku artist fiki yi timaketa ni kombela mi tsala la ku kombisa ku loko mu ku artist fiki yi timaketa mi vula xinjhani tsalani la because ku na artist leyi hataku hi le hansi la hi lava ku kuma solution so mina a ni na solution ngopfu ya sure, so na kombela ku pfuniwa loko ni swi vona ku swo karhi a ni swi tivi, that's why na this video yi endliwini ma swo ku hi le ku engageni ni le ku tekeni ka ti-ideas ta vanhu because mhaka leyi na mina ni twa yi ri ku ni tikeleni ni ri one a ni koti ku yi analyze so guys mi nga tsala ku artist loko hi ku a ni kombisi ni vhele na solution ku ya laveka, so kombisani guys ku artist loko ya ha ti hi le hansi yi nga swi endlisa kwini for ku timaketa because so far marketing leyi hi nga yi kombisa a hi kombisa yi fike yi performa yi sungula hansi ya performa for free of charge, so no ni nga tivi ku va mi nyika ti-slot na phela ni tlhela ku na fact yale ku va nyiketa ti-slot na ku munhu a kota ku performa na ka ti-events to karhi kwala ka Gaza because a ni mi kuma ku laha loko va endla event already va inanini va divide ni ku artist yo karhi yi ta performa hi nkarhi lowu na lowu so swi endla maybe hetelela swi yi performe hi 5 a ni tivi ka or swi loko munhu i fika a timaketa ka ndhawu to fana na Vunkovandzo mi nga yi kombisa yaleyo because a ni le vhele a ku na ti-time slot swa ku swi informal ma vona, so na yaleyo maybe hi nga zama ku va hi address, so a hi address ni guys ku artist yi nga timaketa njhani ni vona ni famba kwihi n'wina koku mina a ni wile ka like swa tipolotiki koku no vona ku ADP yi nga hi pfuna hi mati mara ku na swo tala swi nga kona a ni campaign for a political party na hakeliwangi phela guys mara no vula ku mhandzi a nge ni vula nchumu I'm not saying anything la hi le section A kambe se hi le na le D man sorry byongo bya me bya ha ri E a ni tindhawu leti ta mixana yale a ni tivi ku mi swi vona njhani n'wina hi le lokixini la hi le lokixini it's fine okay. Justice mongo yi vuya kambe yi ku solution yi kombisa solution yi fike yi kombisa ku i ku ti-fence ti fanele
ti va na 2 artists of their choice eka every event, one by one, ku ri swi va fair. Oh, okay. Okay, ku ti na ti-fans, ku choose from ti-fans loko twa event, hi leswi mi hlamuseriwaka swona. Yeah, I think to some extent swi nga hetela swi tirhini leswi mi swi vulaka. Na yi twa point ya n'wina. Yeah, to some extent I agree. Swi nga hetela swi tirhini sweswo, mara ni nga tivi ku nge heteli ku ve na conflict of interest na. Because a swi tivi ku va na vanhu lava rhandziwaka ngopfu like vo Ben Mayengani. I feel like loko ku ri ku va kha ku chuziwa that way, Ben Mayengani a nga hetelela chuziwa ku endla pemi swinene compared to Hosi Ngove Mr Post. Loko ku va kha ku chuza ti-fans, so mi nga kuma ku Hosi Ngove ka ti-events to tala a nga ha vi kona because ku na ti-artist leti rhandziwaka swinene vo fana vo Ben Mayengani. And mi kuma ku van'wani maybe a va le ku tivekeni straight ku i va mani. For example, mi nga yi kombisa xinjhani yaleyo? Ku na swo guys mi kuma ku ma ri tiva risimu ro karhi, mara mi kuma ku mi nga hetela mi nga ri recommend-anga. For example, van'wani Ndindani ma swo ma bihi ni loko mara ku na hi possibility yo vanhu va nga mahleketi loko va kha va chuza na ti-artist because mavito ya vona a va ma tivi, vo tiva track ku na N'wandindani ya ba. So swona swi nga tirha, mara swi nga lava ku va swi regulate-iwa. Ma yi vona mhaka leyi. I think loko swi va swi ri regulated, timinetse tingana hi le ka 51 minutes, it's fine. I there's on this road here ta jika. So I think swi nga tirha leswi mi swi vulaka, mara swi nga tlhela swi lava ku va swi regulate-iwa, ku na munhu a swi regulate-aka ku swi nga heteleli mi kuma ku ku tshama ka buku artist yin'we swinene in that case, because a swi to van'wana va rhandziwa swinene. Ma yi vona mhaka leyi. Even then se hi hindza ti-comments na ha ri ku tihlayeni, ni cheka ti-comments ku i va mani va nga comment-a sweswi. A ha ri ka Justice Mongo ha hindza hi ya ka mani Nathaniel, I think Nathaniel, yeah, Nathaniel. Ku na vanhu vo fana va DJ Maivo, xi blind but a nga bukiwi kahle ka swa tigigi ko va lucky. Okay, na mi twa hayi kona a hi lucky i Nathaniel mi kona. Ku na ti-factors to tala ti nga koka live leyi hi nga ti kombisa. It's not based on luck. Ti-factors ti tele laha mi nga live leyi a ni yi ta endla mi ta tlhela mi yi cheka kahle. So mara mi right hi nga Maivo, kambe ku na track yin'wana kasi guys va sala va hi loko ku na track yin'wana yi nga tshama yi biwa kambe a yi ku yini liya. A hi rhurhumeli a xi tele xitako nga ma hi hleketa na ma bihi na ku liya ku ri group yikulukumba ngopfu a yi mixanini laha na va Gondi Boy na vo Simon Free. A na ha swi tin'wunya track ku ri ma guys chekani track liya yo a xi tele xitako i ya mani, ni kombela mi ni chekela kona ku i ya mani n'winyi wa track straight ku nga ri ti-features ku i ya mani, hi vona swin'wana. Ni chekeleni ye Cedar Rock yi kumeri YouTube swi ku yini ha ku fika. So hi ku YouTube ya mi a yi nga ha endli mali i khale a yi ri demonetized. So ni vi ni yi vuyisa mi swi voni ti-advertisement ti vuya ti va kona ka channel, even then se ti komba mara ti vuye ti nyamalala hi ti-19 sweswiya. Ni vi ni swi notice sweswo. So mhaka leyi a ku ngo ri sungula yi humelela, se swo ni hlamarisa ku why ti vuye ti nyamalala. A swi ngo sungula ri humelela because loko ni demonetiziwa hi 2023 laha to be specific a ti-video mi kuma ku a ti nga kombi ngopfu. So a ni swi vona ku alright issue yi nga yi ri kona and hi leyi. So swi ni vangele problem because ti yo va ti nyamalala for no reason ku ri ku a ti vuye ngopfu, mara ni vi ni kuma ku the solution i ku endla a live video yo leha at least, because tolo ku na ti-live a ti record n'wana ta 2 hours a ti komba black screen a ni ti endlini laha. So ni vi loko ni pfuka nampundzu ni vuya ni kuma ku after the hour to karhi ti vuye ti-advertisement la ka channel laha ni vuya ni kuma ni ku swi vula ku solution i ku ni fike ni tlhela ni endla live video, because na last year a ni endle swo guys a ku na live video. Loko mo cheka ka live i khale ngo ku na live ya Ben Mayengani ka perform live liya a ni hi vekela ku ti-advertisement ti lunga, because ku va channel yi fike yi vuyisa ti-advertisement ku fike ku va ku na live video va yi lava. So un'wana a nga vutisa ku why ni delete-ini liya a ni endlini ke loko ti-advertisement a ti vuya. Issue i ku laha ku ri black screen a ni nga ri ku vulavuleni at all. So YouTube a yi ta twa na ku ni spam vanhu because a ni le ku vulavuleni, which means ni na ku endla revenue
or without doing anything u nga ri ku vulavula kha u nga ndliwi nchumu. So that's why leyi mi kuma ku ni ve ni yi delete a ku reason ya kona ntsena yaleyo. A no testa la ni vona ku swona na sweswi issue ku va ku ri swona, ende ni kuma ku himpela issue a ku ri swona a va lava ku ni va ni endle those inani live video hi leswi a va lavi swona. So that's why mi kuma ku sweswi hi tlhe hi vuya hi ta endla live video leyi yi va yi lehini swinene. The main reason yo va yi leha swinene i ku swi kota ku solveka, na swi tiva ku loko yo ze yi va yi lehini ku na hi possibility yo solution yi ta va yi lunghini, ya yi lunghini like maybe by tomorrow the advertisements se ti ta ti vuyini. So topic leyi hi lwela ku yona laha continue na mhaka ya ti-bookings. Reason yo va ni continue ni twi na ku se vanhu ka the previous video ni nga hi endla about bookings va tisa more points ni ti vona ku ti make sense. Ma vona ku ri ke ni already a ni endlini ti-votes ka channel vanhu va nga vote and mi kuma ku comment a few people, so swi endle ku mi kuma ku ti-ideas ta koka video leti va ti ri limited. Hi ku reason no va ni endle leswiya i ku a ni swi vona ku topic leyi yi le ku ni tsandzeni. So loko topic yi ni tsandza flashlight right na cancer mpfhukeni mara flashlight ya ala ku tima hayi loko aleni i ku ni ndla swin'wana swa live la swa masiku ya lawa si ya ala ku tima. Ya mi swi koti ni yi timile. A ku na flashlight yi nga on laha va mi byela swona ku hayi flashlight yi on mkhulu lunghisa, se ni swi lunghizini swi lunghizini. Okay ha vuya Nathaniel hi vulavula ni vona sida ro ku ni mi hlamuri a ni ku chekani track leyi a swi leswi taku guys, chekani that track ku i ya mani to be specific ku nga ri ti-features. Then sida rock yaleyo hi komba hi nga leyi yona topic hi ku ma swi tiva mina ku ni fila njhani about that part, a ni ma swi tiva na n'wina. So a ni kombela ku hi nga leyi swo na ti-reasons to tala. Chekani ti-videos ta mina ni va kha ni lwa leyi AADP you'll understand my point of view. So artist I mean like Mr Posty artist a swi twisisa ku fika a bukiwa so ku hala a nga ta n'wi blame ku ze na mina ni nge n'wi blame loko ni dle ka mali ondli mali yo so ngopfu i artist a ixi sweswo. Hambi vo Dr Thomas Chauke a va bukwini ka EFF hi swi vonile sweswo ku va nga ri issue, mara ha swi tiva ku va wela kwihi ha swi hundla sweswo ha swi tiva va wela kwihi. So ku va ku nga ri issue ku va nga ri issue ku artist yi bukiwa ka any event ha issue sweswo. That's why ni hlamari ku amarula se wa swi fika swi endlisa sweswiyani ku ri ke swilo leswiya i swilo swa public a hi tshikeni hi vulavula hi swona leswi a hi swi endli, it's fine. Ya na loko mina yin'wana topic guys mi nga yi tisa video leyi ta hela around 1 hour sweswi ni hala game sweswi yi ta hela kwala ndleleni somewhere. Loko yo ze yi ku 1 hour ni ta ni ri right na swi tiva ku na hi possibility yo ti-advertisement ti ta kha ti vuyela ka channel. So tiko on guys swilo swi lunghini channel se yi xapu yi xapu swinene yi xapu swinene a ku na ti-issues at all. Yi xapu channel sweswi ti-advertisement ti on swo tala ni swi solvhini ni swi solve kahle. YouTube se ni yi solve munhu loyi a lava ku sungula YouTube channel yo yelana na ya mina langutisa ku ni endlisa ku yini ti-videos landzelela swona i ta monetize kahle the way leswi mina sweswi ni endlisaka swona YouTube hi leswi YouTube yi fike yi endlisiwa xiswona. Loko munhu a fika a react, loko munhu a fika endla mixaka ya ti-videos to fana ta mina i fike comment. That's why guys mi twa ni ri ku vulavula it's not like ni la ku vulavula fana ti-video to fana ho papa rilani no, a ni nga zi ni la ku vulavula mina mara na boheka hikuva yena ni mhaka mi nga twi na ku maybe Master T o la ku vulavula ngopfu no a mhaka ya swona sweswo i mhaka milawu ya YouTube. So YouTube yi xapu sweswi laha la ku endla YouTube a languti leswi ni endlisaka swo swilo lani hi swona leswi swi lavekaka. Hi basi njhani ni twi na ku leyi ta tlhe yi hilela ngopfu a hi vhete ni basa ivi hi short cut nyana ti ku ti-comments hi vona ku loko nga vulalangi van'wana. So ka ti-artist ku upload-a
loko mi nga swi tivi music wu uploadisiwa ku yini mi nga khomenta ka any video ka my channel loko ni tshame ni endla video yin'wana ya henisi kwala ka channel laha henisi a kha kombisa vanhu ku music wu uploadiwa njhani online. So any artist kahle kahle ayazi ya require munhu ku a yi uploadela music, you can do it vo DistroKid. Loko fika nghena ka DistroKid swi simple i swilo swa basic, i create account ivi hakela ximalana xi va xi lavaka even then se sungula ku uploada music. Swi simple because that system yi kota ku va yi distributor your music everywhere and na channel nga tlhe yi pfula loko na dideng liya wa fika i chela music wa wena la loko se i wu cherini wu ri established a ni la swi ta endla as a topic i nga tlhe i pfula channel ya wena to be specific i kha yi cheletela ti-music videos if swi lava i chela ku na ti-visualizer i nga chela sweswiya swi va swi ri a little bit different of course na leswi nga ka topic wa chela ti-visualizer ivi swilo swi va kahle swi simple swilo masiku lawa very simple. So video yi fikeni ka 1 hour sweswi ni ya giyani yi ta hela ndleleni this life yi ta hela ndleleni mo khomenta swin'wana na swin'wana sweswi mi swi vonaka hi vulavula hi swona na ha ya giya na ha ya giya ni vona comment yin'wana yi kwihi kahle Capricorn i Timpero leswi taku nama a mabini lamiya a mabini so so maybe a fika na mediator guys a va hi tholi hina vo Master T ta va byela ku hi tini ti-artist ti nga ku beni ka ti-head because mina ni tala ngopfu va ni kha ni nghena both on Facebook and TikTok. So and the tracks ti trenda ngopfu ka TikTok hi xitalo swi simple ngopfu ti vona ku hi ti-tracks ti trendaka va nga hi thola vo Master T hi va byela ku lava nga ku beni hi lava pheswi hi ku hi va hi ri ku va voneni lava nga ba ya nhlahla yi kombisini na yona ku i Timpero Capricorn yes yi pfumela swona ku hava Timpero va bukiwanga i ntiyiso. Sida Rock yi fike yi kombisa ku se beef ya hlawuna na DJ Gift sweswi yi famba swi njhani DJ Gift biwini i bongo i bongo I think i nghene ka beef leyi a nga ri prepared phela beef yi lava timing wa helela i buwini phela wa buwa swinene i buwe ngopfu like i buwe ngopfu na DJ Gift in over like i buwe the facts yena laha a nga wina ku a ku ri section liya a nga te i na voice ya mbuti laha xibini DJ Gift laha u n'wi tlhavini mfu a n'wi tlhavini dimini then se a tlha a vuya kambe mo swo se a vi hi swo hlamba a vi hi performance so a mina loko munhu a za ku bisa sweswo hi nga ha vula ku i winini. So beef liya yi hele kwala yi hele ku kambe yi hele loko DJ Gift I think a vekele performance leyi a yi endlile ka ngove leyi so hayi hi vu swona kahle hayi yimele performance ya DJ Gift ka event ya straight ku nga ri swa ti-rally ka event ya straight hi ku hi la a nga challenge ko and then ya hlavu phela a ku ri ya mali a na ku ri ya birthday celebration ya Msayiko a endli ya mali hi swi vona ku ya hambileswi se swi nga ta tika manjeni because a ni ma swona ku i va kha pfaleliwa handle tanihi sweswi hi nga ku vulavuleni ka topic leyi ku heyi swa hlupha i nga ba heti i nga bukiwi mavona so beef leyi yi nga ha continue hlavu hi ku wa swi vona ku i bukuterini I feel like a nga ha continue a hlasela DJ Gift hi ku xi le ku namuleni mina analyze mhaka leswi yi nga yimisa swona phela mina loko ni ndla swilo a ni tirhi ku ni ta favor or ni zondiwa ni yima na ntiyiso laha ntiyiso va wu vonaka va ta swi vona ku Master T i lola ntiyiso ku Master T i lola ntiyiso okay honi guys nte lava nga na solution yo artist leyi ntsanana yi nga timhaka ta njhani tsalani la because se hi la ku fika makumu ende swi endla ma hetela se yi nga hlamuriwanga ka live kumbe mi ta tlhela mi comment kwala ka video or ni nga tlhela ni phina comment maybe it's fine Black G or yi or ni vheta ni mi khinga kwahala giyani phela a ni mi tivi and i khale ni mi follow hayi mi nga ni kidnap guys mi nga ni kidnap so phela ku va ni nga ti humelerisi la it's not like ni chava nchumu a ku na threat leyi ni yi nga ku ni chaviseni because ni fambe ni delela vanhu phela mina na hambana a ni ti YouTubers chekana ku hi yini YouTuber yi va yi kha yi dela a ni tshama ni dela artist hambi no hlangana Mr Post or Ben Mayengani
ku hava ku va ta ku va la ku niba mhaka na mhaka leyi because a ni deleli munhu ma vona ni report mhaka as it is so a ni tshama ni delela artist ma vona a ni deleli munhu ni so a ni chavi swona sweswo ni ndlela ku ni nga vi captured guys once vanhu se va ni tiva swi easy ku va ka ni capture i mani o ka nga hi laveki mali guys i mani vo fika va ni fumbela va cash leyi ni nga ala ku hava ku ni nga ala so mara sweswi wa swi simple because ku hava munhu a nga na account number ya mina vi nge koti ku chela mali a va na account number ya mina a va na a va na ti-contacts ta mina ta direct lexi va nga na xona ku va email ma vona email va na yona so hi email ni ngo ignore loko ni na ku ignore ende na munhu loko u fika a kuma number phone ya mina hi tiliboli ni to ignore by the way nambara ya mina a yi linked na bank ni ma vona yena so ni swi pulane kahle swilo swa mina ku yi nga vi linked na bank because wun'wana a nga fika a yi kuma even then se a scam vanhu so swa mina swi balance kahle nambara ya mina a yi linked na bank so a ni chavi it's not na chava ku va ni voniwa because ni twi na ku ni dyohele munhu no a mhaka swona a ni na ku capturile that's the only reason so na munhu loko o fika a ni kuma a ni voni ku nga humelela nchumu ku nga humelela nchumu ku nga humelela nchumu because a ni deleli vanhu ku na ngwe yin'we ka bimba leyi nga tshama yi ni vona mina sweswi yi kola ka live na ku na ngwe yin'we yi nga tshama yi ni vona a yi kha yi famba hi NP 200 ku ri sayiti ra hala molweni hala yi tshame yi ni vona yi ni voneni like a za ku vona ixi ya nchumu yo ni vona ku hi lowu misa lowu ni nge n'wi disturb because a yi respecta ntirho wa mina no vona ku a hi le nyimpini phela ma na munhu loko u lava ku ni expose naswona swi ta swi ri somehow because ni twa na ku i nga benefitanga nchumu vo to ni tiva vanhu mara you won't benefit anything hi swin'wana swa ti-issues ta kona sweswo so hi yo reason yo mi kuma ku ni nga la ku ni humelerisa laha ni swo ku se ma swi twisisa manje okay video se ya hela guys se ya hela video wise Khosa ku ndleka yini hi dlaya nyoka ni ta n'wi landzelerisa yo loko ndzi mi twa ni nga lwela swona ni va ni karhele so mi kuma ku loko kha ni endla video na edita se mi nge swi twi ku ve na era laha ende swa flowa laha ni voice i yin'we mi nge swi twi no swi twi ende ku va ku na music a background se mi nge swi twi ku ndle era so ni ta swi landzelerisa swa dlaya nyoka ku ndleka yini hi yena mara ni twa kha kombisa ku last time ku na project of course leyi a lava ku yi endla le ka yena ni ka le ku tirhaka Psycho le Psycho a nga endla project ya yena na hi te la ku tsakela ku ya endla swilo swa yena leyi guys video se yi la ku hela ni kombela ku nga ha comment van'wana lava nga commenta sweswi ni ta hetisa vona video yi fike yi hela ni kombela ku nga ha comment van'wana after Capricorn leadership yi nga fika yi ku DJ Gwinya ni kombela ku nga ha comment munhu because i ta twi na ku ni ku blue tick ni ku ri ku a ni ku blue tick na ku heta video a ni ku fika hari ku nga ra vanhu Black J yi ri ni nga va pfuna mina freely ku uploada music ka DistroKid yi ri yi nga va pfuna ku uploada music of course ka DistroKid for free of charge a swi lunghini va ta yi vona comment ya n'wina la ka live lava nga ta vona live video straight then News Talk yi ri ku na manager party okay le ka December hi ti-maker mara a nga rambiwa eya na yona i bini I agree na pfumela one va rivala va swi hisa leswiwa mani ku na swi hisa leswi va yena ni va swi le ka NR mani i va ma va hisa lava guys va nga ka NR mapiano ni rivela vito ra vona tshama ni kha ni ma twa ka Spotify ende ku na track yin'wana ma ka feature na this one Fortunator ku na yin'wana ma ka feature Fortunator yi strong track liya ni kombela mi ni komba yena mi ni byela vito ra vona la ni chekela ni vo fast guys ve le ka NR Music ni kombela mi ni chekela vo ka NR Music ni kombela ku video leyi continue ya hala because i va yisa lava I think va deserve recognition ni kombela hi continue ya hala hi cheka va hisa lava va le ka NR va chicken fast Win and Tango swi strong va hisa lava leswi ni vulaka swo swi strong va swi chicken
in most cases na va tlanga na le ka Spotify ku na track yin'wana va nga u humesa va nga na Fortunator hi lowa le Venda a wela ku a hansi ka record label ya Makhadzi hi vona va hisela va humesa track yo ya kahle hi strong track liya. Unfortunately ni rivele vito a ni koti ku verify so a ni ta mi verifyela a ni swi ta jongweni sweswi so swilo ni kota ku verify hikuva loko ni kha ni edita hi ku ni va ni nga ri online se na kota ku hatla ni cheka ende la sweswi na foni yin'we sweswi na tifoni timbirhi la a ni ta kota ku cheka na swona so un'wana a nga cheka ku i yini vito ra risimu leriyani vanhu va ta ri cheka swi blind na swo swi hisa leswi na swa swi bukiwi khale swi ka ti-bad track fana leyo famba John ya tirha wena va ta ku tekela n'wansati then masuka ka lexiya meka xa vana va xikolo music industry ya tika swinene. Very skororo that track. Sean Morning Master. Okay sweswi video leyi fiki yi heta ne lexi ni xi lavaka sweswi ni kombela ti-solution ntsena ta artist leyi ntsanana ku fike yi hetela yi bukiwa ngopfu njhani sweswi ni kombela ku hi vulavula hi ti-solution ntsena to artist leyi ntsanana yi nga bukiwa xinjhani because va vona ku vo tala va ba tihiti va nga bukiwi. What's the solution? Ni laha sweswo ntsena video ni extended because a na ha hleketa va hisela vo Wayne Nthango swi blind na swona hi la ti-solution teto sweswi. What is the solution? Yo artist leyintsongo yi hetela yi bukiwa ngopfu a hi tsale hambi i yi tsarile already mara yi tsale kambe sweswi ho heta video lava nga ta yingisela va fike va swi twa ku all right solution ku vuye ku va leyi hi ku ti-problem hi ti kombisile se loko problem hi yi kombisena hi fike hi tisa na solution hi leswi lavekaka sweswi leswi swi lavaka swo ku vanhu vo type or ni ti vula ni summarize ti nga vuliwa kwala ka video ti summary once Sida Rock solution ku ya Rivonia once mhaka ta kona so solution yo sungula va ri ku ya Rivonia. Okay a hi tiseni solution guys yo artist yi nga bukiwa ngopfu njhani leyi ntsanana mi kuma ku yi bini hate phela hi fike hi langutisa ku ku na swi za swi blind masiku lawa swi ba ti-hit swo tala swi blind so solution hi yini artist yi na hit already phela mi fike mi hi twisa topic leyi artist already yi na hit mara a yi le ku bukiweni yi fike yi bukiwa ngopfu njhani. Capricorn leadership just force a better relationship with Lekere hi yena a nga khoma matomu na yi twa point ya n'wina ya twala swinene hi n'wi mentionini ni ri ka previous video i ku ni swi voneni guys kokwana loko ni ta ti-video so mi fike mi twisa guys ku i summary leswiya i summary ni nge yi endlile ngopfu because loko ku ri ni na ku lala everything video yi nga hetela yi endliwa ma 30 minutes hi ku ma swo loko video leyi ti-minutes ni nga i 1 hour loko ku ri i 1 hour sweswo vula ku it's not easy ku ndla ti-YouTube videos because ni fike ni summarize ni fike ni hleketa ku ni ya lwala hi leswi ni tshika leswi mani na leswi na ntikelo why ni swi tshika ni nga eda leswi ku va ku ri summary ni ta ti summary mhaka leyi so very like style hi yena solution that is leti ntsanana zamani ku somehow mi va na vuxaka na yena because lava hi va endlaku ti-gig phela Lekere styles na nga va awe vanhu phela Lekere xi connected na Palms xi tlhela xi va connected na le 17 ya Gagash hi xona xi recommendaka ti-artist la wa vula na hi Gagash in most cases hi sure xi n'wi nyikaka ti-artist ta nyuwana na van'wana tindhani ni vula ni kha ni famba la va recommende hina hi Gagash I'm very sure I mean like hi Lekere a va yisa ka Gagash I'm very sure about that point I'm very sure I'm very sure va vulavurini kun'wana even then va twana ku a swi vona yena ku a swi blind va dime so Lekere hi yin'wana ya ti-solutions I agree. Okay I continue a ka ha na van'wana commenta solution then van'wana solution vete i ku inana i ku timaketa hi ndlela yo perform for free so liya ni veni ku na challenge because kun'wana mi kuma ku ka ti-event ku na ti-slot so swi endla i nga yi kumi slot so i performa
late laha se ku nga na vanhu already hi to maybe i tsakela ku performa hi vo ma-10 ma yi kuma hi lava ku performa hi vo ma-10 yaleyo va chele DJ Mfundhisi i nge fiki i humesa DJ Mfundhisi so swi loko i ta hetela i performe early swinene u kuma ku maybe hi ya performa hi inani hi 5 ya namadyambu vanhu a va se fika so i va i luzile ma vona i va i luzile kwalaho so maybe swi vula ku munhu i fika a ya xigazeni swirhi a xigazeni lama swi ta ku hi swini hi va le ka swilo swo endla ku xitokofela nyana like tindhawu to fana na vo ve ri vo Nkovana a Tembisa, those type of places. Okay, condition. Oh, and then Black J if I come say go se ma swi vona ku the entire solution i ku va na connection at event organizers. So yeah, sure the best solution kahle kahle artist loko ya ha ti hi le hansi yi fika yi va na connection na ti-event organizers hi kona yi nga ta bukiwa ngopfu and tanihi sweswi hi nga swi vula hi nga summarize connection swi vula ku i fike i pfumela ku teka a lower rate than expected. So if you take a lower rate than expected, it means say connected na munhu wo karhi or event organizer yo karhi. Okay, okay, hi yin'wana solution yo ya connection obvious yo i lower rate leyi hi nga wina solution guys. Loko kha na cheka vanhu vo tala a va kombisa ngopfu swona ku loko munhu a di le hansi fika va na connection. Loko ku ri munhu fika ta na connection a va na connection it means i fika i sungula i accepta a lower rate hi yona yi nga repeat swinene yi voni ni yi repeat swinene. So the number one solution i connection. That's it, connection. No ka comment un'wana munhu mos ku live fiki yi hela loko ri ka comment munhu hi nga hetela se hi ti video video yi nga hetelela se yi herile na ka comment munhu guys. Ti-solution hi ti nyikini ku hi tini mara a ni tsaki ngopfu because vanhu a va nyikanga solution yo artist yi nga ti maketa xinjhani loko ya ha ti hi le hansi. I think hi laha hi nga xotaku hikwalaho loko na kwalano maybe a hi yo kuma solution in terms of that a swi ta va swi ve kahle na foni ya me se yi hele battery yi le ka 15%. Kumbe loko pfanini langutisanyana hansi ku na vanhu va nga ku tirheni laha ku streama guys swi dya ku daya battery swi ni dyele battery yin'wana yo tala blind swi dyi swi nga swi dye 40% hi xinkarhana 1 hour leyi swi ni bele ma 40% ku streama swi dya ngo data swi dye data. A ka ha comment un'wana swi loko mhaka leyi yi helerile swa ku ti-solutions hi toho tetiya in terms of loko artist yi la ku bukiwa ngopfu. Connection it means lower your rate hi kona yi nga ta va na vuxaka na event organizers loko i ve na hit vhele ni hi fike hi langutana yaleyo so ende ti-hit ti tele ka gasa ti tele that's ni nga swi repeat-eni ngopfu swa hit because na swi tiva ku ti-artist to tala these days swi ba ti-hit ma hi kona ya mhaka ti-artist to tala ti ba ti-hit a ka ha na swin'wana muzi na ka ha na swin'wana ku na rhanga vulavula un'wana ku na Maluleke hayi Maluleke n'we swi mo chinga hayi leswi swi mo chinga mara it's fine. Se Maluleke la yi kombisa ku ha mina leyi a na ku yi analyze mhaka ta hlaya ezikisi yi ri hi Master Team ku na ku performa makhwayeni or seveseve most ku hosta vo the Twins ya i ntiyiso so hi xibolo i first division then ku na PSL ku nga na vagagaji a ku perform everyone kwalaha ne njhani no comment leyi i beef leyi na yi twa ni ta yi tshikisa sweswo. I'm not going to analyze
ni nge analyze mhaka leyi ma yi vona hi n'we xikwalaho even then se hi hindza i Capricorn ku a yi lo yimela example ntsako mali leyi kambe ntsako mali loko nga ku ri i foromani na phela a ni se swi cheka kahle kambe ntsako a hi foromani ntsako mali leyi phela a ni se swi chekisa kahle i foromani hi Capricorn ni confirmeleni ku i foromani na ntsako mali leyi a ni koti ku swi vona kahle la ku hi yona foromani na Black G you thank you Mr. Wise Khoza for your example, for your advice. Thank you Mr. Wise Khoza for your advice. Vite yini Wise Khoza wa va comment swin'wana ndani swi vonanga sorry Wise Khoza a yi timaketi ka TikTok then vanhu va endla ti-challenge hi sound ya yona ya for ku maketa ku track ze va hit I agree kwala so i xi ku tlhe fika swi tlhe swi hluphako se fika yi bukiwa phela ta artist ta ba ti-hit mara ti nga bukiwi nghena ka TikTok loko mo nghena ka TikTok mi siku ra mi ta kuma ti-hit to tala swinene ta Vatsonga so ku tikuma swi simple guys ku va mi kuma ti-track ta Xitsonga mi endla so loko mi fika mi hlangana munhu a fika a endla track or a endla challenge or mi fika mi hlangana track ya Samakhombo layikani ti-videos letiya mi layiketela se mi hetela se mi recommenderiwe swilo sweswiya se ma hetela mi kuma ti-hit fast ku fana na mina ni kuma ti-hit fast ti-hit to tala na ni kha ni ti tiva mina hi mhaka sweswo track ya Xirilo guys track leyi ni yi twe khale ku i hit mina khale ku xi bini demand yi nge se trenda no trenda ni nge ni tlhe ni comment ka video ya miselo ku ka ni vitela mhanga ri tivira ka TikTok mara that track ni yi twe ka ni tlhe ni leswi nga n'wi hlamusela swilo ni te a zama vo manyangatsi a tsundzuki ximarhela lama i ta ni tsundzuka ku hi mina ni te a zama ku promote for that track ya ba i hit zama vanhu vo fana vo manyangatsi va nga ku pfuna hi swin'wana swa swilo leswi a ni swi kombisile video la ku hela guys naswona ku vo tala ma hatisa ti-idea se ni ta hetelela ni yi herise amahlweni ka molo ni ta herisa emahlweni ka molo once hikuva naswona ku topic leyi yi le ku yiseni ku ri ke ni a yi hisangi data we loko ni fika ni endla ti-votes ma vona ya phela ni nga famba ni tlumbiwa ni tsutsuma ya okay I continue van'wani ta va tsemela ni nga ta va tsema sorry ni nga mi tsemangi hi vomu ni ta se ni lo fika molweni because mi le ku commenteni ka swilo swo hisa a mi le ku yimeni guys so ya TikTok ya tirha mara still kwala ni Khoza loko se yi endlini that way se swi tlhe swi ya ka connection yi nge artist yi nge leyi ntsanana yi nge yi tsutsumi connection Black J ya connection mi nge yi tsutsumi ende mi swi kombise na n'wina leswaku solution i connection mi right swinene so loko hi ti se yi bekini vhele yi ri ku trending on TikTok I'm not solution but a connection okay then ntsako maluleke hi mina hi Master T swi matandza swi ri ku teni ku foromani kambe i ntsako maluleke a swi ri ku teni at all a ni tolovetela foromani se swi nga ri ku teni swi nga ri ku teni at all a swi tlikangi at all a swi zangi swi tlika ni lo vona enandla Capricorn loko yi ku example ya bolo yi nga ta sala yi kombisa i foromani ku kasi hi yona hey na khensa foromani ku va ave xa video leyi phela mi celebrity loko ze ku va na celebrity swa ku heyi ku le ku hiseni na khensa swinene foromani okay Capricorn yi ku hi yona foromani video yi ta hela mahlweni ka molo ni kombela ku ni nga zondiwi guys loko ni heta la yi ta yo hela I think swo tala swi vulavuriwini ti-solutions ti kona la no twisisa industry ya la ka Gaza la swo tala hi swi vulavuriwi ni nga zondiwi please Capricorn laha ma kuma ni swi twisi kahle laha mi ri ti-artist ta ka Gaza to ba ti-hit ti lo tala obviously va a ni khomi kahle laha makumu mi ri va dya a ni swi twisi kahle khomentani kambe laha makumu laha so yeah of course lo molweni ma yi vona hi leyi molo ya hina la molo ya kahle swinene se ni ku ku na ma-security hi van'wana vanhu lava talaka va vona ti-videos to vo Master T so swa endla mi kuma ku ni fika ni hlangana
na security va ri online kwala, se ni ta make sure ku ni yi endla before ni fika nyangweni wa mall, because na swi tiva swandla na va ri ku ti voneni, na swi tiva because va tala ku hungasa hi swona. A ni mi kuma ku ivi yo tshama ni most cases se va vona ti-videos ta so. Van'wana va vanhu lava mi kuma ku na swona ku na vanhu va nga ku view navusiku hi vo ma-3 na swona ku va ku ri vona, because a ku commentiwi phela guys, mi kuma ku lu view swinene hi vo ma-2, 3 nampundzu, mara a ku commentiwi. Se na swona ku vanhu vo fana lavaya or vanhu lava endlaku ti-night shift to hambanahambana leti swi endlaku munhu a kota no a nga tirhisa phone, hi vona va vonaka. So na khensa na vona va vonaka ti-videos leti na khensa swinene. Ya ni nga tlhela na rhandza ku khensa guys for your support, naswona vo tala ma sapota swinene la ka channel la, swi kahle swinene, swi kahle naswona ma sapota. Ivi ni tlhela ni tsaka hi ti-arguments ti-arguments la ka channel se ti-improvini, na ku vhele a ni hlweli na bloga munhu loko a nga ti kahle na bloga, ti-arguments ti-improvini. Guys a hi dyondzeni ku sungula hi vona video yi fika makumu, even then se ku va ku ri kona hi comment, because as master team tshama hansi mhaka loko ni yi analyze ni tshama hansi ni yi endla ni build-a mhaka kusuka hansi yi ya emakumu. So ku na hi possibility yo loko ku ri video i yin'we liya a hi na topic timbirhi, swandla i fika i commenta i kuma ku leswi swi commentaka swi kona ndzeni ka video, wena ivi i lan'wa kwala xikarhi i nga ha voni hinkwayo, i nga ha zamangi i lava ku twisisa ku conclusion ya i yini. So ti-arguments ti-improvini la ka channel na tsaka swinene, vanhu vo tala va tsala swilo swa mongo, swa swi ri kahle, swa swi ri kahle. That's why loko mo fika mi kuma chekani ti-videos ta mehe guys, mi ta kuma ti-arguments to talo vanhu va ri against leswi swi vulaka, kwana u nga ta blokiwa, kwana mi ta tikuma chekani everywhere, chekani futhi chekani nkoka video leyi ni nga yi endla a ni endla about yini swa tipolotiki swa Benny Mayengani, chekani ka sweswo mi ta swi kuma ku ti-arguments ti kona la, but kwana nga ta blokiwa because vanhu va swi kota ku argue masiku lawa. A ku hlaseriwi munhu, i ta na perspective ya i nga ti ta hlasela mi, i ta na perspective hi vulavulo. Yes ni nge pfumela, obvious mina ni nge pfumela na argument ya wena, obviously ha debate swi va kahle, a swi vuli ku na mi zonda guys, because a ni kona leswi mi kuma ku i twi na ku ni n'wi zonda a ni zondi munhu, argument loko yi va kona ha argue, and obvious ni nge pfumela na wena, un'wana na un'wana i lwela ku wina phela hi yona purpose ya argument yaleyo, hi lwela ku wina hinkwenu. So a swi vuli ku ni zonda munhu, se mi fika mi swi twisisa sweswo, a ku na munhu ni n'wi zondaku la ka channel. Loko ni nga pfumela na argument ya wena swo boha ni yi oppose, and a swi vuli ku ni zonda munhu, hopefully swi ta swi twarini. Capricorn ni hetela hi n'we, komba ku hlala ni hetela hi n'we. Ndhayiri van'wani ti-gig ti ta va Kapa, hi na Sina, Gab, Mtakaro, J John, Shamakhombo, Mumba, Gift, Hlavo, na Wandindani, Gundla, Simon Free, Shongi, Moses, Benny, Post, Joe, Prince. Van'wani ti-gig ti ta yini ti ta va Kapa, a ni khomi kahle la hi Capricorn, lunghizana video se ya hela phela, mara van'wani ti-gig ti ta endla yini ti ta va Kapa, a ni swi twisi kahle, a ni yi khomi kahle, sorry. Ende se ha heta ha heta lunghizani ka line yo sungula hi Capricorn, lunghizani line yan'we yo sungula kwala ni heta video yi fiki yi hela sweswi ni nga yima laha video yi fiki yi hela, so lunghizani kwalani hi heta video yi lunghizeni yimile n'wina Capricorn. Lunghizani laha masiku lama ngo van'wani tigigi ti ta va Kapa, laha ni yi twisi kahle laha yi lunghizeni, hopefully ya ha ri kona Capricorn, a yi lunghizeni yi tsalanyana fast hi heta video, yi tsalanyana fast. Van'wani tigigi ti ta va hindza. It's fine guys, I think video ni heta kwa ni heta kwala Xilungheni. Yeah, thanks for watching.